Assalamu alaikum dostlar. Uluttu sport kanalının kattavçuları. Menin ayılımda ulaq baştaldı janağı ali, ынтымақ улағыбыз. Барып ынтымақ улағы. Биздин айыл 3-чү болуптур. Барып айыл өкмөтүндө канча? 19-23 файл бардыбыз. Анан анын ар жеринде күн эле улақ барпыда. Бүгүн канча 4-чү күн улақ болсо керек. Барпыда улақтан. Нашу улақтарыбыз жакшы өтсүн. Эми кыш менен эсен аман чабайлы бардыбыз, ынтымактуу болойлу. Барып ынтымак улагы максатына жетсин, ынтымакташайлы. Ат чыгарайлы, палбан чыгарайлы, биригип чабайлы сыртка чыкканда. Килер мындай жүргөн жок деле жүрө берет да. Düşürüştü. Korpok. Жаш күч командасына баргандардын бирөөсүн алабыз. Бириси Кубанычтын баласы Амантур деген. О, Бекзат чемпион братандын аты бай. Кыргыз аттын чоңу, кыргыз жылкынын чоңу. Нак барпыда туулган, ушу атасы да барпыда болгон. Мына карап Польша менен тең болуп турат. Аттар чыкпаптыр элек болушум, а? Эч канча адам келип туруп, Жалаң миңиштерге, көбүнчө эле миңиштер келип алыптыр. Эринистин аты, мэрдин аты. Ак булут менен кара булут окшойт. Başladı. Gülen. Tamam sıra. Gülen ki hayra ver koy. Varma. Gülen balarsın. Birinci ulağa üçten biri geldi. Alı oldu mu? Qanday alı oldu? Bir taraf olacak. Altmış var iken, ılayımından 70 bolup kalktır. Bırak, 60'dan bırak. Bırak. 70 aşıqanda ılayımı. Bırak, tez götürüp etti. Ballara malın ne kıldı? Ulayda hem alı atar. Saratta kime götür atkan? Götürüp ettireceğim. Kaldım, dastan attı. Argen, давай, Argen. Linda. Sağ ol. Жүргөн шипирди уже үзүлүп кетти жетилген да.
Anında kızıl geçiyor. Ancak Sırada atlarma bakana sırada. Ya!